lana ngoba ngikhuluma ngezinyanga nabaprofeti uthe laba abantu sebesenza into efanayo bonke ngisho nomprofeti naye usenobunyanga sezenza inyanga ebengasinyanga engumprofeti kuphela. Oh. Irongo lento. Yebo kuyenzeka ukuthi uprofeti uphinde welaphi ngoba inyanga yona ingumelaphi. uNkulunkulu yebo izinyanga uzidalile, mina wangitshela lokho, wangambulela lokho ukuthi izinyanga ngizidalile. But wasethi izangoma ngabantu engabapha iziphiwo ekuzalweni kwabo ezokukhulekela nokuprofeta. Izangoma. Yebo. Lezo ziphiwe uNkulunkulu ngoyondlayo, impilo yenyamazana leyo. Yokuthi zizalane nje kuphela, zingawondlani. Mawungumuntu uzala ungondli, iyazi ukuthi kunobulwane obuphila kuwe ngoba phela Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu, umoya wokuthula, umoya wothando, elithizwe futhi ungithisha. Ngiphinde-ke futhi ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe uyaqala nje ukuhlangana nale channel. Ngizokubingelela ngizothi ungasashintshi ungasayindawo usendaweni erathi kakhulu la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye, zimnandi ke lezo ndaba lezo. Ngiqale ngibingelele futhi ngibonge ngama subscribers, ngibonge ngama comments, ngama likes, ngibonge ngakho konke nje okuhle enikwenzayo nabajoyinayo babe ama channel members. Siyabonga nje kakhulu enikwenzayo, kuyasiza kakhulu. Nalaba bade beqhamuka nje eceleni benikela enikwenzayo siyakunothisa, inkosi futhi yabona. Nabo bonke ke nje abasherayo abadlulisayo lezi ndaba sonke sibalekile, akekho ongabalekile. Bengithi nginibonge nginibulisa angingedwa ke. Amen. Namhlanje futhi ukhona usiswethu, ngiyazi abaningi futhi nje sonke semthanda ngendlela esumangaliso. Ukhona namhlanje ubuyile uzosisherela futhi message iphetho yena usisuvuyani Dube aka uMadube. Basho kanjalo bathi aka. Sakubingelela, sakubulisa, sakwamkela. Amen. Ngiyabonga ukwamkela. Yebo. Nami ngiyabingelela kuzo zonke indawo. Kubantu bonke nje abalaleleyo kaKota 2 Media belokhu belandela, belayika, bekhomenta. Uningi esikufundayo kubo futhi siyakuthokozela lokho. Abanye besifonela konke nje kusenza ukuthi sazi ukuthi ukhona uNkulunkulu umkhulu, njalo nje niyamthanda, njalo niyezwa izwi lakhe ngoba uthe zami ziyangazi. Yebo. Ziyalizwa izwi lami. Ungabona ulizwa izwi ukuthi leli liphuma kuNkulunkulu ngokaNkulunkulu ungakungabazi lokho. Oh yes. Amen. Ngiyabingelela kuyo yonke indawo nje, onke amazwe la esifinyelela khona nje masikhuluma. Siyabonga kakhulu. Ngeke ngathintwa ngabantu baseMali, Mauritius, Canada, like siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ukuthi nisilandele, nizwe futhi kunotshintsho empilweni zenu. Ngalokho esuke sikukhuluma ngoba kuveli kithi kodwa kuvela kuBaba. Kube kuthiwa kuvela kithi kube wonke umuntu uyakukhuluma. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyazikhethela ukuthi uhambulela bani ethume bani ukuthi ayekhuluma, yikho lokho. Siyabonga kakhulu ngegama leNkosi uJesu abe nani futhi uNkulunkulu. Amen. Amen. Hayi siyabonga. Usufikileke. Mina nje ngisengidedela kwena. Usamoshana nesikhathi, wena waziyo uzoyiqala kuphi? Yeah. Platform yakho. Yes. Ngiyabonga babushabanga. Yebo. Isikhathi nje namhlanje ngicabanga ukuthi siqale kuMikhayeli, indaba kaMikhayeli esilwa noDraco. Oh okay. Esambulo 12. Oh. Mike esilwa noDraco lapho bese kuxoshwa uSathane ezulwini, uDraco ehliselwe emhlabeni.
mase fika emhlabeni kuthiwa uzodukisa abantu. Into engifisa sixoxe ngayo ukuthi baduka kanjani abantu, wenzeni lokho kwenziwe usathane kubantu, yikho emfisa ukuthi sixoxe ngakho. Kodwa ke futhi angixoxe lokho nje, into eyanjulwa kimi ilethwa yizwi, ngoba ngisho ukuthi ezinye izinto ziyanjulwa zilethwe yizwi. Then konke okwanjulwayo kulethwa yizwi. Kuyabe kuyanjulwa khulunywa nje kungavulwa umbhalo. Oh yes. Kodwa uma lokhu uhlala isikhathi siloku sihambe, ngoba lezi zinto azilethwa same day, ziyabe zilethwa ngamanqampu ukuthi kuyalethwa okunye namhlanje, okunye kwelinye ilanga, okunye kwelinye ilanga. Kodwa ubona ukuthi kulokhu lethwa into yinye. uNkulunkulu loke kufundisa, uyabona mhlawumbe ukuthi maye ngakufundisa same time kuba nzima. Kunesikhathi sokuthi kuyafundiswa uze ukuthi la ngiyafundiswa kufundiswa mina. Yes. Mase ngifundile mina kuba nesikhathi sokuthi uselethe imessage ukuthi hamba uyebatshela abantu, ukhulume nalokho okufundisiweyo wena. Bese utshela abantu lokho ukuthi uyabona. Yes. So bengifisa nje ukuthi siqale lapho bese sifunda ke umyalezo lo njengoba unjalo, ngoba iwona yashumayeleka ngoba incwadi zikhona la eBhayibhelini. Kodwa mangathi ngiyashumayela mhlawumbe kungagcina seyingasazwakali le message, sengiyibeka ngenye indlela. So that's why ngize ngayenza ukuthi angiyibhale ukwenzela ukuthi ngilethe kahle iphelele, mase kufanele ngishumayele futhi ngizoshumayela. Yes. Ngoba incwadi zikhona, imibhalo ikhona. Oh yes. Ngicela siyezwini. Isambulo 12, Revelations 12. Yes. Evesini lika 7. Oh okay. Siyaphetha ku 15 laphayana. Okay. Ithi inhloko yombhalo uMikhayeli uyalwa noDrago. 7. Wase kuba khona ezulwini. Wase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDrago. noDrago walwa enezingilosi zakhe. Usho ukuthi uMikhayeli wayesezulwini elwa noDrago. Yes. uDrago wayenezingilosi zakhe. Yes. Okusho ukuthi uDrago bakhona bangaphansi kwakhe bephethe abanye abantu naye ubephethe ezinye ingilosi. Oh yes. Ngoba uthabalwa nezingilosi zakhe. Kepha kabaze banqoba nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephoswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe lonke. Oh yes. Waphoswa phansi emhlabeni nezingilosi zakhe zaphoswa kanye naye. Tha uyinyoka enkulu engumhlebi. Udukisa izwe. Sibambe lapho nje ukuthi udukisa izwe, ulethwe emhlabeni ungumhlebi njalo udukisa izwe, akanaqiniso. Umuntu nje oyiqili ongaqedakaliyo uSathane, singakubeka ngaleyo ndlela. Indlela esifunda ngakhona la eBhayibhelini. Tha ngase ngizwa izwe elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphoswe phansi umangaleli wabazalwane bethu abamangalelayo phambi kwaNkulunkulu wethu emini nobusuku. Tha ngumangaleli wabazalwane, nguyo simangalelayo emini nobusuku. uSathane umangalela abantu kuNkulunkulu. Kodwa nguye futhi umkhohlisi ongumhlebi futhi ongumqambe manga. Aphinda ahambe ayomangala ukuthi bheka abantu bakho. Phela thina singabantu bakaNkulunkulu ayisibo bantu bakaSathane. Yes. Kodwa uSathane uyasikhohlisa, sikhohlwe nathi ukuthi singabantu bakaNkulunkulu. Oh yeah. Sifeze yakhe intando endaweni yokuthi sifeze intando kaNkulunkulu. Siqine sihlale kuNkulunkulu, sihlale kuNkulunkulu, sifeze intando kaSathane. Yes. Aphinda ahambe yena futhi ayosimangalela. Yebo. Then ku verse 11 uthi nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewudlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina mazulu nabahlala kuwo, maye kuwe emhlaba nakuwe lulwandle, ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi unesikhathi esifishane.
Kuthe uDrago esebona ukuthi usephoswe phansi emhlabeni wazingelwa wesifazana owayezale umntwana owesilisa. Ngicela ukubamba lana ku12 nje ngingaqhubeki naye. Okay. Kuthiwa nabo uqobo bamnqoba ngegazi lewudlu. Yes. Nangezwi lobufakazi. Igazi lewudlu igazi likaJesu. Yes. Jesu ume ehlatshwa esifa lapha esiphambanweni wathiwa imvana yomhlatshelo. Uyiphasika lethu. Yebo. Iphasika siyazi ukuthi ladliwa abantwana bakaIsrayeli bekhululwe esandleni sikaFaro. Yes. Naye uJesu be yiwudlu lomhlabelo sikhululwa ezonweni zethu. Sikhululwa emandleni kaSathane. Yes. Ngoba esho nje uNkulunkulu kuJohn 3 laphayana evesini ka16 no17 walithanda izwe kangaka. Yebo. Wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba kungahlulelwa izwe kodwa izwe lisindiswe ngenxa yendodana. Yebo. Yebo. So ngokunjalo igazi likaJesu eyimvana yomhlabelo lasikhulula thina ngoba sasingabantu abafileyo ezonweni. Sisizwe singanakiwe ngoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu walithanda izwe wafisa ukuthi sibuyisane naye. Yes. Sibuyisane naye uNkulunkulu. Simazi ukuthi uNkulunkulu siphinde futhi sithole ikhaya ngoba uma uyifunda kuGenesis 1 ufuna ukuthi singene kahle. KuGenesis 1 lapha uNkulunkulu udala izulu nomhlaba. Yes. Edale nako konke okusemhlabeni edale nabantu. Uma edala abantu uthi ngifuna bengifuze. Bengifuze befane nami. Befane nathi. Yes. Then uma uyifunda kuSambulo laphayana Sambulo 21 umbhalo uthi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omosha kwehliswa kuvela ezulwini kunjengomlobokazi. Ngase ngibona futhi umuzi ongcwele iJerusalem lehliswa. Umuzi ongcwele eJerusalem lehliswa. Lo muzi lo yiumuzi la okufanele ukuthi siyegcina kiwo thina. Oh yes. Engangikhuluma ngawo kwenye umbono ngichaza umbono engangiwubonile ukuthi kuthiwe kuyizulu lesithathu iJerusalem la kufanele sigcine khona thina. Yebo lo muzi lo kuzobe kubusa uNkulunkulu. Ngicela nizwisise kahle nilalele kahle le ndaba. Yes. Kuzobe kungumuzi kaNkulunkulu kodwa thina yikhaya lethu. Yebo. Niyazi ukuthi uma unomuzi kubusa wena kusebenza wakho umthetho. Uma usekhaya usukukhululekile kuyindawo yokuphumula ukuthi ngisekhaya. Yes. Kodwa kusebenza wakho umthetho. Kusebenza umthetho kaNkulunkulu. Kunomehluko phakathi kwekhaya nomuzi. Ikhaya nomuzi kunomehluko. Ikhaya ngelakini wonke umuntu uzize welcome eyamkelekile ekhaya. Umuzi unomnikazi wawo uphetheyo. Oh yes. So ngokunjalo yikho la kufanele siye khona. Lo muzi lo unomthetho kuthiwa kungena okungcolileyo. Izifebe nababulali abangene. Yes. Kulowo muzi. Miningi umthetho bekiweyo okufanele silandele. Singayeqi ukuze singene kulowo muzi. Yes. Yebo abanye bangasho bethi siphila eMoseni akusafanelanga silandele imithetho kaMose. Leyo mithetho akufanele ukuthi silandele ngalolu hlobo. Ake ngichaze nje kanje ukuthi akufanele silandele ngalolu hlobo ngenxa ukuthiwa sesiseMoseni thina siphila ngaphansi komusa. Akufanelanga wesabe. Yes. Uzizwa wesaba ukuthi uma ngingabulala umuntu ngizoboshwa uphila ngaphansi komthetho lapho. Yeah. Manje awubi novalo ukuthi mangingabulala umuntu ngizoboshwa awusabi ukuthi uzoboshwa but uba nokulunga okungaphakathi kwakho. Ukuthi angifuni ukubulala umuntu ngothando oba nalo olufila ngaphakathi kwakho oluyikulunga. Uthi angisafuni ukubulala ngoba ngiyathanda hayi ngoba ngiyesaba. Ngoba ukweqa umthetho ukubamba umthetho ngenxa ukuthi uyesaba kuhlukile nokubamba umthetho ngenxa ukuthi ufuna ukulunga ulungile. Yes. Ukweka into ngoba uyesaba ayifani nokweka into ngoba ulungile.
So lana mase sikhuluma ngegazi lika Jesu lisusa abantu ekoneni lokho besikuona sisesaba sibamba umthetho ngokuwesaba. Sivuma ukuthi phela ubungasivumi isono lapha ngoba ububulawa. Emthethweni kaMose ububulawa lapha na mawubanjiwe uyabulawa. Futhi bebesesaba abantu kweqa umthetho ngenxa ukuthi bayesaba kungayi ngokuthi balungile. Kodwa bewubamba ngenxa ukuthi bayesaba ukuthi kukhona okuzoyenzeka. Manje umthetho sesiubamba singesabi kodwa siphile kiwo ngenxa yothando esinalo nokulunga okungaphakathi kithi. Ngibeka kahle. Ngalesikhathi kufanele ukuthi sisuke ekoneni kodwa ukwazi ukusuka zingahlanzwanga izono zakho. Izono zihlanzwa ngokwamkela uJesu. Abanye abantu balungile phandle la kodwa akamamkela uJesu. Ulungile akawoni. Ubone ukuthi umuntu lo ushoda ngoJesu nje ukuthi epheleliswe endleleni yakhe. Ushoda ngoJesu uma engathola uJesu nje abhabhathizwe lo uyangena ezulwini. Ubona nje ukuthi uyangena ezulwini. Kodwa ngenxa yokuthi akakazi ukuthi uJesu yena vele umamkela ufune kwenzeleni. Yebo ngiright ngilungile ngihamba kahle. So ngiright angiwoni phambi kaNkulunkulu. Yebo awoni phambi kaNkulunkulu. Kodwa uma ungahlanzwanga ngezono obvious ungcolile phambi kaNkulunkulu ngoba akekho ongakaze wone. Mawuyi ukuthi wake wawona. Zingahlanzwanga izono zakho ungamamkelanga uJesu awunayo indawo ezulwini. Umuntu onendawo ngohlanziwe izono yamkela uJesu. Uma ungamamkelanga uJesu indawo yakho ayikakabi khona ezulwini noma ngabe ulunge ngaluphi uhlobo. Kubalekile ukuthi umamkele uJesu uhlanzwe zonke izono. Bese uphila ukulunga. Awuzenzele ukuphila ukulunga masumamkela uJesu kuyazifikela okunyathatha isinqumo nje uyabusiza ukuthi manje ngiyezwa kuyasho ukuthi ngithatha isinqumo. Amen. Ngicela nje ukuthi singene kulo myalezo nje ngiwufunda njengoba unjalo ngoba ngicine sengiubhala encwadini ngoba uma sengikhuluma ngiyakhohlwa mayinto inde kakhulu. Le ndaba ngeke ngayikhuluma ku last episode ngoba kwakufanele ngiyethule iphelele but ngayethula kancane. Indaba yesiko nemikhuba. Yebo nendaba yabantu kuphila kwethu nje singabantu. Ngayiletha le ndaba but ngananzelela futhi sengiqedile ukuthi hayi ngathi bengenza ama highlight angikhulumanga kahle. So that's why ngibhalile ukuthi ngibalekele lento ukuthi mase ngiqedile ngizwe ngathi ngenza ama highlight angikhulumanga kahle nje ngikhulume nje izinto ezincane angikhulumanga ngendlela. Amen. Ngizokhuluma nje indaba yakho nizoyinikeza isihloko nje sokuthi ububi bomhlaba ngoba lapha ngangiboniswa ivision ngiboniswa ububi bomhlaba then nezwi futhi lakhuluma ngobubi bomhlaba kodwa ububi bomhlaba busuka kulezi zinto esithi ngamasiko. Imikhuba iphinde futhi iyambule izwi lambule ngendaba eChristianity ukuthi thina njenge Christianity siphumile esikweni nasesintwini futhi ukube isintu singekho wrong kodwa ke siqaleni sikhulume ngale ndaba engiyibonileyo then sizothi sesikhuluma ukuthi ngikhuluma ngani mangithi isintu asikho wrong kuzoyanjulwa lana. Amen. Then ububi bomhlaba ngizoyethula umbono njengoba unjalo ukuthi ngangizibona angathi ngiphezulu ngoba umhlaba ngangiwubonela phansi. Ngaboniswa ububi bomhlaba okwenziwa ngabantu emhlabeni okuyichilo okuyisinengiso kuNkulunkulu kuyisiphithiphithi phansi emhlabeni okwenye indlela engachazekiyo. Uyesabeka umhlaba simhlubukile uJehova umdali wethu. Abantu babeyalena le bekhonza amadlozi bewahlabela abanye njalo bedinga impilo kokungaphiliyo bedinga usizo ezithixweni bengazi ukuthi izithixo behamba izinyanga nabaprofeti
nezangoma nezanuse. Nabo laba bantu abaya kubo nabo bakwazi abakwenzayo. Bayakwenza ngoba banolwazi kodwa bakwazi ukuthi ku wrong lokho abakwenzayo. Abanye njalo bayakwazi kodwa abaningi abakwazi ukuthi ku wrong abakwenzayo. Ngoba la into engangiyibona kahle ngembona abantu thina nje singasilutho esingabantu nje sihamba siphithizela siyezinyangeni siya kuba prophet siyadinga usizo. Siyadinga usizo kwathiwa asikwazi sikwenzayo. Oh yeah. Ngoba sisiyadinga usizo nje asikwazi sikwenzayo. Okay. Nabo futhi laba abasisizayo abakwazi abakwenzayo. Hey madoda. Abakwazi abakwenzayo labantu abayenzayo lezo zinto bethi bayasisiza abakwazi abakwenzayo. Wonke umuntu confused. Wonke umuntu confused. uNkulunkulu mayesipha izipho mase kuchasisa sekwambuleka uma esipha izipho mangiphe ukuthi ngishumayele fanele ukuthi ngishumayele kube nguye oyambulayo isipho size sifike ekugcineni. Yikho nginokuphendula abantu abangibuza amaphupho ukuthi nami ngiyaphupha amavesi ngiyaphupha izinto ezikanje ngibatshela ukuthi linda uNkulunkulu akwambulele. Ngoba uNkulunkulu mayelethele wena uyambulela yena wena. Uma kukhethile kunento ofuna umenzele yona uzoyambulela wena kuze kube sekupheleni asoze yambulela omunye umuntu. Sungasizakala lapha nalapha but akukho umuntu ozomlanda uthi ekusize ekwenzeni lokho ekusize. Mawukhethwe uNkulunkulu nguyokuqeqeshayo ukuze kufike ekugcineni. Ungazihluphi ngokuphuma uqondele oyele ufunana nosizo. Okay. Yes. So lana ngoba ngikhuluma ngezinyanga nabaprofeti kuthiwe laba abantu sebesenza into efanayo bonke ngisho nomprofeti naye usenobunyanga sezenza inyanga ebengasinyanga engumprofeti kuphela. Irongo lento. Yebo kuyenzeka ukuthi uprofeti uphinde welaphi ngoba inyanga yona ingumelaphi. Ngoba masifunda kwenye incwadi ngicabanga ukuthi uMateyu 18 uJesu la akhuluma khona ngesikhathi abaFarisi bethi bheka abafundi bakho badla bengagezanga. Kanjalo ephinde futhi besole ngokuthi uhleli nezoni. Wayehleli nezoni. Uyasho uJesu ukuthi abagulayo yibo abadinga inyanga. Ayisoze ngikhulumele lelo gama lelo kwamanje ngikhulumela ukuthi uJesu yena wayelikhulumela phezukwani. But ngilikhulumela ukuthinini uJesu wathi abagulayo bedinga inyanga. Okusho ukuthi inyanga iqondana nomuntu ogulayo. Inyanga iqondana nomuntu ogulayo. Unyanga isebenza njengodokotela. Ukuthi kufanele alaphe nje njengodokotela. Udokotela usiza umuntu ogulayo. Uma ungagula udokotela akuthinti udokotela uyabufunani nje kudokotela. Kanjalo nasenyangeni nakho uhamba makunento ebuhlungu ugula ngaphandle kokugula ufunani enyangeni. Kumele uye mawugula. Uma ungaguli ufunani enyangeni. Manje inyanga ziyakwenza konke phela manje uzothiwa ulesinyama kufanele ugezwe. Kubuyapi leyo nto uNkulunkulu akasho ukuthi abantu begezwe. Kuthi abantu bayaqiniswa bayalungiswa. Ufuna inhlanhla izinto zakho zivalekile. Umuntu ovula izinto ezivalekile uNkulunkulu kuphela. Okay. uNkulunkulu lokhu uthi kuyichilo ngesikhathi ayembonisa ngendlela ayembonisa ngayo wathi kuyichilo ukuthi umuntu ethi ufuna ukuyavulela izinto zakhe ufuna izinhlanhla elanda omunye umuntu. Okay. Inyanga zidalelwanga ukuvula izinhlanhla zabantu nokugeza abantu uNkulunkulu okwenzayo lokho ukuvula inhlanhla futhi uvula ngokuthi wena ulalele nokulalela izwi likaNkulunkulu ulenze uliphile. Deuteronomy 28 uyakubusisa ngendlela kubusisa ngayo. Omunye uzobuza ukuthi so amaKristu kufanele aye enyangeni. No, sometimes inkulumo kufanele ukuthi uyimamele ngendlela umuntu ayibeka ngayo ukuthi uyibekela kukuphi. Lana ngisho ukuthi angikhulumi namaKristu lana kuphela.
ngikhuluma Okay. nomhlaba nje ukuthi umuntu wonke lana ngikhuluma ngomuntu noNkulunkulu before uKristu angikakhulumi ngaye asikamfaki sikhuluma ngempilo yomuntu uNkulunkulu ephila nomuntu uKristu engakafiki uKristu simfaka lana ebengikhuluma khona ebengichaza khona ekuqaleni mangithi uKristu simfaka lana mase sisuswa ezonweni ngoba lana siwona lana sihamba izinyanga nje siyawona lana Okay. ngoba inyanga lezo sithi siyazihamba seziqala sisigeza isinyama manje Okay. zithunywe ubani ukugeza abantu isinyama Oh. uma ungambuza uNkulunkulu yebo izinyanga uzidalile mina wangitshela lokho wangambulela lokho ukuthi izinyanga ngizidalile but ukuthi zelaphe kuphela kodwa kwelapheni kwazo akungangeni inyamazana noma isitho oyini eyenyamazana into ephilayo ayimelapha umuntu Okay. ekwelapheni kwake kusebenza imithi masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngesihlahla umuntu yakhona engaseyisihlahla nje ungcolile lowo muthi awufanele ukuthi usebenzise Okay. ungabona usebenzisa nje into engasisihlahla no ingcolile akusemuthi futhi awuyona inyanga usungaphansi kubozanuse nababhuli nabemilingo suyenza nemilingo imilingo leyo awusekho right inyanga udokotela kahle ngokudala kwaNkulunkulu kodwa odokotela sebesenza izinto ezirong abangakwazi ukuthi zirong ngoba ubudokoteleni lapha uyafundiswa kahle okufanele ukuthi like ubudokotela bubuya kuNkulunkulu buyisipho esibuya kuNkulunkulu bese kuba yilezi zinto zifundiswayo uzifundiswa ngomunye umuntu awukwazi ukuthi lo muntu uphuma kusiphi isigodlo manje mawungabuza uzibuze zona izinyanga ngemithi le ukuthi ziyithatha kuphi ikhona imithi yesiphiwo abayiphuphayo iphupha isihlahla impela kodwa bese kuba khona le abayilayelwa ngabanye abantu le mithi le abayitshela nayo abayifundisanayo abayilayelanayo leyo iphuma ezigodlweni zobumnyama zonke yonke so ngicela ukuthi ngiqhubeke ngizothi sengiyichaza ekugcineni ukuthi abantu bengalahleki lana ngichaze njengoba so eqinisweni ukungazi kubuhlungu ngoba uthemba entweni ezingathi ithemba ezinganiki ithemba ezingekho Okay. ngase ngitshelwa ukuthiwa uyabona abantu bami ukuthi benzani banjani bawona njani emhlabeni abangikhonzi ngase ngithi yebo ngiyababona kwase kuthiwa lento ayibona manje inje ayiqala ngamanje isuka kude le usathane lokho eschedule isikhathi according to generations kusenziwa izinto kulahleka information besenziwa izinto kulahleka information ukuthi lokho kuqala phe nje kuze kuqale nje kuthiwa kuyaqiniswa abantu umuntu uyaqinisa kufanele umuntu eqiniswa lowo muntu waqiniswa kanjani ngicela ukuyifunda ngiqede then ngicela ungibambele wona lo mbuzo mangasawuphendulanga kule ndaba engiyifundayo ngizongena kuyo laselithi izwi ekudalweni komuntu ngathi ngidala umuntu ozofana nami angifuze yonke lento oyibona lapha isenziwa kulabantu abangabaprofeti nenyanga nezangoma imisebenzi kaSathane umuntu ngamdala ukuthi abuse phezukwakho konke okudaliweyo ngamupha imithi ukuthi ayidle ngokuthanda kwakhe Genesis 2:16 laselithi izwi uSathane ungenile kubantu ngoba ubona konje izinyanga ngazipha iziphiwo zokuthi belaphe abagulayo besinde ngemithi yemvelo kodwa namhlanje benza konke engingabaphanga khona bazidumisa bona nabakubo endaweni yami uNkulunkulu wabapha iziphiwo zokuthi beyazi eminye imithi yemvelo engasiza nje kuphileni abantu mabephila kodwa bona bazidumisa bona nabantu bakubo
uduma luyi uNkulunkulu endaweni ukuthi bedumisa uNkulunkulu obaphayo ebambulela lezo zinto badumisa abantu bakubo nabo bezidumisa bezithathela udumo lukaNkulunkulu. uNkulunkulu akathandi ngodumo lwakhe, akafuni ngodumo lwakhe uNkulunkulu. Udumo ufuna libuyele kuye. Yes. Wathi angidunyiswa mina mdali ngabo. Namhlanje imithi engathi umuntu ayidle, engathi umuntu ayidle ngokuthanda kwakhe, seyithakwa nezilwane, izinyamazana. Akuyena umdali wathi imithi ihlanganiswe nanoma yini yenyamazana o isinanakazana esiphilayo. Konke okuphilayo kunomphefumulo akuwenza umuthi. Okay. Njalo akuhlanganiswa nomuthi. Kungcolile kuyisinengiso kuNkulunkulu. Konke okungumuthi okukhulunyelwayo nakho konke okungasimuthi okhuluma nakho ukusebenzisa kuyisinengiso kungcolile futhi akuveli kuNkulunkulu. Imisebenzi kaSathane leyo, umkhohlisi. Umkhohlisile umuntu, uyiqile elidala uSathane. Ngoba besifunda nje uSambulo 12 uthi uyiqile elidala, umkhohlisile umuntu. Oh yes, Ususa umuntu kumuntu efaka ubulwane kumuntu. Yo. Ngoba nje seyitshintsha imithi leyisifakwa kanye nokuphilayo. uNkulunkulu wathi umuntu makabuse phezukwezilwanyana zonke. Yes. Mawufunda kuGenesis, umuntu makabuse phezukwezilwanyana zonke eziphilayo nezinhlanzi. Yes. Nako konke izinyoni ezindiza emkhathini. But manje uSathane mayifika njengoba wayekhohlisile uEva laphayana, wathi dlanini lesi isithelo, anikufa, ngeke nife. Uma sebakhohlisile nakithi futhi inzalo kaEva noAdam, Yes. uloke ebhizi uyasikhohlisa. Kuthiwe thina sibuse phezukwezilwane. Kodwa sefundisile futhi inyanga ukuthi izilwane ziyasiqinisa. Oh yes. Akufanelanga thina sibuse phezukwezilwane, izilwane ziyasiqinisa, siqinisa thina esibekwa uNkulunkulu saphiwa amandla ukuthi sibuse phezukwezilwane. But lezo zilwane ziyabulawa, zithathwe zifakwe egazini enebenza sure ukuthi umuthi lo abawugcabele egazini lakho. Ende mawucatshelwe egazini lakho wena uzobona ukusebenzela kuyakuqinisa okwaleso sikhathi. Ngikhuluma ngendlela okwakwanjulwa ngakhona. Yes. Uzobona ukuqinisa okwaleso sikhathi. Futhi kuzokuqinisa uzizwe ngathi uright. uSathane yabe eyibambile lento ukuthi ingaoperate kakhulu egazini lakho, ube right nje yenze njengokwezifiso zakho. Kodwa kugeneration yakho iyamosha, sumoshile igazi legeneration yakho. Yo. Oyilethayo wena emhlabeni. Iwonakele. Hayibo. uNkulunkulu ukhathazekile, ubuhlungu ngomhlaba ngoba ewubona unje. Ubuhlungu ngomhlaba yikho lethu uJesu uthi asikhulule esisuse ebubini lobe siyibona thina ngoba sonile phambi kaNkulunkulu. Sivuka ubulwane, asisesengabantu thina, sokunobulwane obuphila kithi. Kodwa sibuse phezukwazo izilwane. Kodwa sisabuse ngenxa ukuthi kunezilwane eziphila kithi egazini lethu. Sinobulwane, sesile DNA ngithi sinama genes obulwane thina ngaphakathi kithi. Asikwazi ukwa destroy ngenxa ukuthi asifuni ukumamukela uJesu. Onegazi ela nqoba elezilwane ngoba wayezalelwa nje emkhombeni esipayeni. Yes. Wayezalelwa lokho siya representa izilwane lezi yabe zihlatshwa. Okay. Esiya represent ukuthi yena useyiwudlu lomhlatshela, sekho isilwane esiyobulawa ngoba yena mayezobulawa nje igazi lakhe ngaleso sikhathi lizothethelela wonke umuntu izono aboyisane noNkulunkulu. Oh yes. Kwagcina lapho ukuthi nabahlanjululwayo ababelethayo ababehlanjululwa ukuthi ababoyisana noNkulunkulu babebuyisana ngoba babeyenzeni bengabantwana abancane bezelwe. Oh yes. Babebuyisana ngoba babeyenzeni isono sika Eva. Yes. Okwaqalekiswa kwaqalekiswa nenzalo yethu, nenzalo yakhe noAdam. Isono sika Adam. Kodwa wena uzodlitha ukuthuku zakho. Isono lesiyasilandela igenerations. So uma kuzala umntwana bekufanele ukuthi kubuyiswane noNkulunkulu. Yes.
kube nokuxolisa okwenziwa ngokhokho. Kodwa ngenxa ukuthi uJesu sefikile wahlatshwa endaweni yalezi ayilwane, akusayenziwa njalo. Noma ezele umntwana akasahlanjululwa ngokuthi kubulawa isilwane esithile kuthiwa ubuyisana noNkulunkulu. Thina siyamnikela uNkulunkulu, sisho ukuthi nangu umntana wakho baba esandleni sakho, simletha kuwe. Sesibahambisa abantwana kuNkulunkulu ngoba ethi sibavumele beze kuye. Yebo. Sesibahambisa abantwana kuNkulunkulu. So siwona khona lapho thina uma sesithatha ubunyamazana, sithatha ubulwane sibufaka kithi, asizenzeli thina siyahamba sithi siyaqiniswa ngoba sazi lutho. Yikho ekuqaleni ngishilo ukuthi izwi lathi asazi, siyahamba siyenza lezi zinto, asizazi ukuthi zirong. Laba bayenza lezo zinto abakwazi ukuthi bayenze izinto ezirong. Uyahamba nje ejabulela khona ukuthi kuthiwe ngiyinyanga enkulu, esizwa ezinye izinto ukuthi lokhu uhlanganiswa nalokho, efundiswa ngabanye abantu, kube kungabuyi kumdali. Ukuthethephi uma kungabuyi kumdali? Ngoba umdali uqeqesha kuze kufike ekugcineni. Yebo. Amen. Ngicela ukuqhubeka. Yes. So then ngithiwa mase ngiqhubeka phambili, izwi lathi abaprofeti angibenzanga baba ngabalaphi, ngabapha iziphiwo zokubona okungabonwa ngabaningi. Yebo, nokusindisa bayasindisa ngalokho engisuke ngibabonise khona ngaleso sikhathi. Okay. Yes. Njengoba wenza uMose enhlane eshaya idwala kwavela amanzi. Angisho ukuthi sonke isikhathi uma abantu besoma kushaywe idwala. Lokhu asebekwenza kusaveli kimi ngumkhuba wabo. So uma uphiwe isiphiwe ezumprofeti, yenza lokhu, ukhuluma lokho kubonileyo. Ma kunendlela okufanele kusolve ngayo, isolution ayibe khona. Kodwa ungathathi leyo solution ubusuyisebenzisa continuously. So kungumkhuba lokho. Awutshelwanga ukuthi ukwenze continuously. Okay. I-once off lento le oyitsheliweyo ukuthi ayenziwe. Uma ungabona usufuna ukuyisebenzisa continuously, uzibuza ukuthi uyithethephi. Kube yinto mhlawumbe umuntu okuthiwa akuhlale naye ibe ulinda kuye. Anything nje okuthiwa ayibe ulinda. Unikeza umuntu isithixo. Lo moya zibuza ukuthi ubuya kubani. Awubuyi kuNkulunkulu, abuyi kumdali. Umprofeti uletha into ya once off. Hayi into engathi siyicovenant, into engathi isivumelwano. Into othi uma ungasenayo wena uzibona ungenampilo, kuthiwa ibe ulinda kumuntu, ayikho into eba ulindo kumuntu. Suke kunomoya ongekho right operateayo kuwo, ohlangana nesiphiwo sakho sokuprofeta, ngokuprofeta isiphiwo. Kodwa mase singasebenzi ngomoya ongcwele, uyabulo ukuqhubeka ubona amaqiniso kodwa ama solution akho no. Abe bonakala ukuthi ngawomubi. Awusabi futhi nokuphindisela ngenxa ukuthi omubi uhleli phezulu kwesiphiwo sakho, usebenzisa isiphiwo sakho osiphiwe uNkulunkulu, but sisetshenziswa ngomubi. Then mangiqhubeka lana kuthiwa ngabapha igama lami abaprofeti kuwo konke okuvelayo okufanele bekusebenzise igama leNkosi uJesu, nothi konke lokho kunye abakwenzayo engibabonisa khona kusuke kuyi-once off, bengakwenzi umkhuba. Mase kungumkhuba kuveli kimi. Then mawuqhubeka izwi likhuluma, khumbula kusinto ebuya nga-one day lento. Yabe lokhu ilethwa kwelinlangu, letho okunye kwelinlangu, letho okunye. Wasethi izangoma ngabantu engabapha iziphiwo ekuzalweni kwabo ezokukhulekela nokuprofeta. Izangoma. Yebo. Lezo ziphiwe bazelwe nazo. Bathunjwa nguSathane bengakangazi. Abanye bebekhonza kodwa bengangikhonzi ngeqiniso, bengangazi.
bengihlubuka iziphiwo zabo bazisebenzisa ekuthunjweni. Abanasabelo kimi, abaphenduki, abakwenzayo kuyize basebenzela umbuso wobumnyama, izigodlo abathwasa kuzo zonke asizo ezikamdali. La abathwasa khona nje as long as uyisangoma usephehlweni or usesigodlweni thile la ukhona, isiphiwo kungenzeka unaso. Mangabe vele unaso isiphiwo sathunjwa uSathane ongamazi uNkulunkulu, kungenzeka unaso isiphiwo ufanele usisebenzise ebandleni likaNkulunkulu. Kodwa uthunjiwe uSathane la ukhona khona isigodlo sikaSathane. uNkulunkulu akakuthandi lapho. Hey madoda. Akakuthandi lapho uNkulunkulu. Akathandi usebenze ngalolo hlobo. Lolo hlobo olisebenzisayo uqeqeshwa uSathane la. Kukhona ozokufunda, ukufundiswa kuyinto errong okungasento eright. Kuthiwe kuvela kwabakini. Abakithi abafileyo ayikho into abangakunikeza yona, even uyisusa kude le endulo. Uma ulandela iBhayibheli, ulandela iBhayibheli, sikhuluma ngoJosefa, sikhulume ngoJakobe, sikhulume ngoAbraham. Yes. Ubebusisa abantwana bakhe phila. Yes. Azange sizwe besuka bethuneni lika Abraham o elika Jakobe okusenziwa okunye okungumkhuba sebefile. Yes. Kuthiwa kuyalungiswa izinto okucela uxolo okwenziwani, zange yenzeka. iBhayibheli lithi yazisa uyihlo nonyoko. Yes. Besaphila khona bezokwazi ukubusisa. Uphile impilo ende. Akekho umuntu ongathe kubusise kufisela impilo emfishane. Ufisa impilo ende wokuqala. Izibusiso sizithola yumlayo nesibusiso ukuthi sihloniphe ubaba nomama. Noma ngabe sebehambile emhlabeni mina ngisele ngiphila, isibusiso sakhe siyangigcina. Yes. Kuze kube sekupheleni. Oh yes. Kodwa lezi zibusiso esizilanda kwabafileyo azibuyi kuNkulunkulu. Kuloko esikukhulumayo asizikhulumeli thina, kodwa uNkulunkulu okwambulileyo ukuthi izibusiso lezo azibuyi kuNkulunkulu. Oh yes. Zibuya kubantu noSathane. Sathane sebathumbile abantu. Sebatshela abantu ukuthi hambani niyocela kwabafileyo. Ayenzeki leyo. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kudala ephila nabantu, kodwa okwenza ukuthi iBhayibheli libhalwe ukuthi kwakunomlando. Kwesizwe asikhethayo, isizwe sikaAbraham. Isizwe sikaAbraham isizwe esakhethwayo. Yes. Umekhethwa uAbraham waba isizwe esilungileyo. Kodwa abafowabo bakaAbraham abalahlwanga, uNkulunkulu wayelokho enabo. Ngoba kungenzeka nathi silana nje siphila siyinzalo yabafowabo bakaAbraham. Yes. Ngoba abantwana bakaAbraham esineqiniso nakuthi abantwana bakaAbraham sibabona ngokusoka namhlanje bayasoka. Ngoba lesi isivumelwano sikaNkulunkulu noAbraham wamtshela ukuthi inzalo yakho yonke ayisoke. Wahle waqala ukusoka yena noIshmayeli, wasoka noIsaac. Nabo basoka ingane zakhe, namanje bayasoka. Isivumelwano abasenzayo noNkulunkulu ngoba yicovenant. uNkulunkulu tebona ukuthi isizwe sakhe esikhethekile. Ukuthi kukhona okhethekile akusho ukuthi laba abanye bavalela phandle. Still uNkulunkulu wayesabathanda esenabe hamba nabo, kodwa okungake kubhalwe umdeni nomdeni eBhayibhelini belizoba ngakanani. Okay. So kubhalwa umdeni onomlando okwaAbraham, hayi ukuthi thina sivalelwe ngaphandle. Oh yeah. Noma uqhubeka ubhalwa lo mdeni sibona ubuntu, asikakhulumi ngoKristu, asikafiki kuKristu, sibona ubuntu obenzakalayo uAbraham mayephila nabantu. Yes. Sibona ubuntu, abantu besasenobuntu, ubulwane bungakavami njengamanje. Sokhuluma ngobulwane osobuvamile manje. Yes. Ngicela ukufunda ngiye phambili, sophinda sibuye kuyo leyo uma ngasabuthintanga ubulwane kulombhalo. Okay. Then maliqhubeka izwi lithi umuntu wonke engimupha isiphiwo si approve yimi, akadlule esigodlweni esithile,
akafundiswa ngomunye umuntu, akatrainwa ngomunye umuntu. Engibaphe iziphiwo baholwa ngumoya ongcwele. Yes. Abaholwa ngabafileyo. Oholwa ngabafileyo akaveli kimi. Angimazi mina. Akanasabelo kimi. Abaphenduke bengikhonze bengidumise, belahle konke abakusebenzisayo, besindise bekhulekele ngegama lami. Yes. Ngidunyiswe mina Jehova ngabo. Belahle ubungoma abuveli kimi. Yes. Khulumile uNkulunkulu ukuthi adunyiswe yena ngani. Yebo. Kodwa manje sadumisa abakini abasalinda ukwahlulelwa laba khona. Yebo. Abangakafiki ngisho ezulwini abasendleleni. Kunzima. uNkulunkulu uthe akadunyiswe. Yes. Ngani. Then umlayezo uyaqhubeka laselithi izwi kimi. Ngoba ubona umhlaba unje wonakale kanje. Izinyanga nabaprofeti nezangoma ngoba konke sekusebenzisana kwenza okufanayo, bonke bathi basiza abantu. Lezi ngane ezizalwayo okuthiwa ziyalungiswa inkanda noma zenzelwa isiko noma imbeleko akuveli kimi. Yo. Ngathi umuntu ngimdala ngathi efane nami ngifuze. Mina nginothando nginomusa ngiyamthanda umuntu. Yes. Izangoma nezinyanga nabaprofeti niwuthethe umuthi na uhlanganisa nezilwane izinyamazana. Uba ufake egazini lomuntu, igazi lomuntu linomphefumulo. Umuthi mase uhlanganiswe nesilwane akusese umuthi isilwane. Yeah. Nisifakelani isilwane kumuntu? Nisifakelani isilwane emphefumulweni womuntu? Nisifakelani isilwane egazini lomuntu? Nibacabelana abantu. Umoya wobulwane lo eniwufaka egazini lomuntu nimgcaba uyaphila egazini lomuntu futhi yiwo lo odlulela kusizukulwane sakhe. Yo. Lo moya ulandela igenerations ngegenerations. Igama elinamandla phezu kwamanye amagama, igama lika Jesu. Liyawunqoba lo moya. Oh yes. Mawukholwa kuyibiza igama lakhe uyasindiswa. Yes. uJesu uzele lokho ukuthi ngoba sonile sivuka ubulwane senza izinto ezingenabuntu. Uyazi ukuthi mawungumuntu ungasenabo ubuntu ngoba ngeke ngathinta indaba yesintu la. Ukuthi isintu senziwa ngumuntu olobuntu, umuntu ongumuntu olobuntu. Yes. KuChristianity sifunda ubuntu ukuthi ufanele ube ngumuntu benothando, umazi omunye umuntu umsize omunye umuntu. Ibuntu lobo. Yes. Mangumuntu kufanele ube nesintu kuze ubuntu bakho bupheleliswe. Ubonakala ukuthi into le umuntu lo unobuntu. Mase sithi isintu sesikhuluma usukhulumela ebantwini abaningi ukuthi lo muntu uyenza into elobuntu ngoba ikhona umuntu ombonayo ukuthi lo uyenza into engelabuntu. Yes. Mayingelabuntu inani. Enye into ephilayo engayisi umuntu inyamazana o isinanakazana. Uma uyenza into elobunanakazana elobunyoka phakathi sizotha uba neinyoka. Yeah. Kodwa uma usenza into futhi engabonisa ubuntu ngathi uxhaphaza abanye abantu o ngithi enokuthi uzenze ngathi usile o uhlaniphele eceleni ngasho njalo esindebele uhlaniphele eceleni bathi uyaphapha. Ukhona umuntu ombonayo ukuthi uyaphapha uyenza izinto ngesikhathi esirong ongafanele ukuthi ngabe uyazenza but uyazenza. Usebantwini ungumuntu kodwa uyenza into engafanele ukuthi yenziwe ngumuntu. Oh yeah. Unokuphapha. Bese kuba khona umuntu onobulwane futhi naye. Uzothatha lo muntu uyinja noma uyingulube like unesinye isenzo nje esiyibulwane kuye. Ngiyakhumbula ngomunye umnyaka ngikhulelwe ngivakashele elinye isonto. Ngafika ngaprofita lapha yana kodwa ngizokhululeka kanzima ngizoteta nzima mase kufanele ngitete.
kufanele ngithole umchamo wemfene Awu. ngiphuze wona. Okay. Futhi ngalesi isikhathi ingqondo isesencane futhi nje ngangakwenza nami. Ngasizwa ngumuntu engangihamba naye engangivakashe naye. Hey, wahleka sikhona lapha esontweni ngazibuza ukuthi uhlekani mina zange ngihleke ngoba ngangisizwe vele ukuthi umthwalo wami wona vele ngiyawuzwa nami ukuthi unzima uyangihlukumeza kancane. Then mase siphumile enkonzweni ngiyambuza ukuthi uhlekani uthi wena ufuna ukuphuza uthi ngiyamuzwa umama lo ya prophet but lento leyo uthi uyenze ufuna ukuphuza umchamo wemfene uzothola umntwana ephezulu kwefridge vele ayikho into engabekwa la engayithathi futhi lento nje omnikeza yona akayi accept noma ungamtshela ukuthi khululeke efridge nithathe noma yini yena noma umkhululile akakhululeke akathatha ukhona mawuphuma yonke into nje uyidla okubusela yonke into yakho yenza okubusela noma ekhululiwe ngenxa yalento oyiphuzileyo umchamo wemfene kusho yena ule wayene clue ukuthi kwenzakalani wathi akwenziwa khona lokho ntona khona bengezwa ethola nje mhlawumbe kukhiwa amanzi emthonjeni emakhaya ngithi kukhiwe emthonjeni uthi yakwazi ukufika echamele nje emthonjeni ngamayindi uyenza nje ekthubulwane yenza izinto ezirong ngahle ngayeka namazange ngisawufuna umchamo wemfene ngoba ngabona ukuthi la umuntu uzizale enye into engekho right so manje mangikhuluma ngalento le kuyambuleka yona leyo nto ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu ngalesi isikhathi ngangiprofitwa ngingazi lutho kodwa manje usekwambulile ukuthi bukhona ubulwane obuphila kubantu obufakwe yithi abantu singazi ukuthi sifaka ubulwane ngenxa kaSathane iqile elidala ikhulumile incwadi kaSambulo yathi uSathane wawa eza lapha phansi emhlabeni wafike nolaka olukhulu kakhulu olukuthi edukisa abantu bonke so nathi siyaduka ngenxa ukuthi asinalwazi asikwazi ukuthi ku wrong sithatha ubulwane izilwane uthe sibuse phezukwazo but zona yizo ezibusa phezkwethu siphila ubulwane manje masingafunda ubuntu obebukhona kudala ubuntu obebukhona kuAbraham nenzalo yakhe singasabali ke even ubuntu obebukhona kuAbraham nenzalo yakhe ubuntu obebukhona obubekiweyo imithetho yobuntu thina esiyeqaye generation yamanje kuyasho ukuthi ngaleso sikhathi babeyibeka bengabantu lezo zinto ababezifake egazini labo khokho zazinga operate babengabantu but uSathane wayekwazi ukuthi ku generation yabo zizobe sezi operate ubulwane ke manje sesibonakala njengabantwana abangazwayo kanti kunobulwane obuphila kithi into eyatshalwa before oseku operator manje ku generation yethu ngiyakuzwa sisaqhubeka yebo bengisagcinela ukuthi lo muthi odlulela kusizukulwane kodwa mawubiza igama lika Jesu liyawunqoba lowo moya yes lana si introduce uJesu kumdeni nomdeni kumuntu nomuntu ukuthi wena ngoba umaccepta uJesu uvuma ukumaccepta uJesu uxolelwe kukho konke lokhu okwenzileyo ususa abantwana like igeneration yakho uyisuse lobu bulwane obuphilayo obafakwa ngokhokho bengazi ukuthi benzani bethi bayaqiniswa nabo benethemba nabantu abayakubo nalabo abantu abayakubo abanye babesazi ukuthi benzani ngoba bethona uSathane kube nabanye abangaziyo ababetshelwa ngabanye ukuthi ungamixa lokhu nalokho kuzoba into ethile kuwo okuyinto errong engathandwa uNkulunkulu lana silethu uJesu namhlanje ukuthi mamukele utshintshe impilo isimo segeneration yakho sitshintshe from kuwe kusiya ku generation yakho ukhansele wonke ama covenant ayenziweyo
ngoba ngeke ngathinta ukuthi abantwana inzalo kaAbraham ibonakala ngokusoka ukuthi lenge kaAbraham ibonakala ngokusoka kuyisivumelwano sikaAbraham noNkulunkulu. uSathane wasikopa lesiyisivumelwano. Phela uSathane uyakwazi ukukhopha into ngoba sabona ukuthi esikhathi uMose ethunyelwa kuFaro kwathiwa elahla induku phansi yophenduka inyoka, nezanuse zayenza kanjalo. Yes. Abantu bakaSathane bayenza kanjalo yaphenduka inyoka. Yep. But umehluko ukuthi induku kaMose ayipowerful ukudlula lezi ezezanuse zikaFaro. Yes. Yaba powerful ngoba uMose wayehamba noNkulunkulu. Lezi ezinye zibe isiphamaso mase uphetho kaNkulunkulu. Oh yes. Akusasebenzi sokuyize azisena amandla. So ngakho uSathane wakhopha leyanto isivumelwano sikaNkulunkulu noAbraham. Umefuna ukuthi nathi sibe ngabakho. Wayikopa leyanto. Yes. Weza kubo khokho bethu bayenza isivumelwano. Mabayenza isivumelwano ikhona into eyenziwayo ngoba besoka nje baphuma igazi. Isivumelwano vele esikhathini esiningi sihamba negazi. Besoka nje bephuma igazi kuba isivumelwano sika Abraham noNkulunkulu. Nathi igazi laba gcatshwa khona kwenziwa leso sivumelwano esiphila kithi namhlanje. Sephi umthetho okufanele siphile ngaphansi kwawo. Ukuthi abakoduba bayenzi lokho. Abakogatshena bayenzi lokho. Abakoshabanga khona abangakwenziyo. Khona umkhuba abawulandelayo abangaziyo ukuthi lowo mkhuba ubuyapi. uNkulunkulu kuvezile ukuthi leyo mkhuba akayifuna akayithandi. Oh yes. Ingaphansi kwesivumelwano esithile kune covenant ekhona ngaphansi kwalowo mkhuba. Kune covenant ekhona. Ikotsho uSathane ekopa uNkulunkulu ngesikhathi evumelana noAbraham. Oh yes. Amen. Amen. Ngicela ukuthi siqhubeka. Yes. Lathi izwi kimi inyanga iyelapha qha. Lokho okusiza abantu ngemithi yenhlanhla nokunye nokuthi umuntu aphumelele ayaziwa dlodlobale ashade abe nenhlanhla kuvele kimi. Umsebenzi kaSathane. Mina abantu ngiyababusisa ngibaphe nxa becela kimi. Lokhu abakulungiselwa zinyanga okwenhlanhla kuvele kimi. Wena uma uyenyangeni uyagula na? Izwi lalibuza. Okay. Uthi uma uyenyangeni uyagula na? Uma ungaguli kuyize okulandayo kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Uyanengeka phambi kaNkulunkulu. Iyenza into ekwenza unengeke phambi kaNkulunkulu. Yes. Ngoba uhamba nje ungaguli awuguli wena uyahamba enyangeni. Uyafunana uzothi ngiyakuzwa ngempilo yami. Impilo ayihlalelwa phansi. Yes. Wrong leyo nto. uNkulunkulu akayithandi. Oh yes. Phenduka ubuyele kuNkulunkulu. Bayabhubha abantu ngenxa yokuswela ukwazi. Nazi izinyanga zazi ukuthi zirong. Naba abantu abazi ngoba abahlukanisi okaNkulunkulu nokaSathane. Yes. Abamazi uSathane ukuthi uyiqile elidala. Lathi izwi izinyanga phendukani. Abantu bakaNkulunkulu niyathandwa nguNkulunkulu. Yes. Siyalincenga ngomusa kaNkulunkulu. Lathi izwi imigcabo le efakwa izinyanga beqinisa abantu beyifaka egazini labantu beyifaka egazini labantu lenza umuntu aphume ekufaneni noNkulunkulu. Umuntu kasafani noNkulunkulu. Umuntu usefana nenyamazana isilwane. Umuntu kasenalo uthando. Umuntu kasenabo ubuntu. Kuphila ubulwane emuntwini. Phumile ubuntu kumuntu kuphila ubulwane emuntwini. Umuntu ufanele benothando nomusa athande omunye umuntu. Abe lobuntu ayazane nabantu azwelane nabantu njengoNkulunkulu ngoba sifuze yena. Yes. uNkulunkulu washiya ikhaya lobukhosi ezofela abantu emhlabeni ngenxa ukuthi yabathanda. Yes. Ebafela ukuthi besindiswe. Ngoba uyasithanda singabantu uNkulunkulu. Yebo.
naye uthanda ngoba ethi sifane naye nje uthanda ukuthi nathi sibe njalo sifane naye sibe nothando simthanda umuntu njalo simthande enguNkulunkulu siyenzelane okuhle singabantu singabhadalisani ukusizana singabantu ngoba uNkulunkulu ufuna umhlaba ube njalo abantu besizana. Oh yes. Kodwa manje usizo siyaluthenga kumuntu akekho umuntu osiza umuntu mahala ngisho noma ubuza indlela lapha eMTN eRank fanele ubhadale ukuthi ubuze ukuthi ngibele yipi tax. Hey, bakhona ababhadalisa mina bake bangibhadalisa ngingazi ukuthi bayabhadalisa ngathola impela sebexabana nami kakhulu sengithi mina bengibuza kuphela batakubuzwa mahala. Nkosi yami kunjalo impela la eJozi uNkulunkulu udala abantu ukuthi bezwane yes besizane bephile ubuntu bebonana ukuthi lo ngumuntu lo. Kodwa manje awusabi ngisho ukumbulala umuntu. Manje ke sebesenza magical izinto zakhona bazenza ngemagic bayenza ngemilingo. Sesibulalana ngemilingo not live. Ngemilingo umuntu ahambe ethwala ngayo ufe kususela emhlabeni kodwa ubungayi ekufeni ubungayi ezulwini ubusiya ezweni labo lobumnyama balicreateile bona. Bekufihle nje emehlweni abantu kodwa ubuphila emehlweni abo bekubona. Uma ungenayo uJesu futhi bazokuthwebula. Kulula ngoba ayikho into nje oyithembileyo wena. Awaphinde futhi lawo mazwi waphinde futhi kumele azwakale kahle. Yes. Bayakuthwebula uyathwebuleka uma ungenayo uJesu. Yes. Uyathwebuleka kodwa uma unayo uJesu Nkosi yami awuthinteki. Awuthwebuleki. Ngeke bekhona ukuthwebule uma umazi uJesu unoJesu. Ungabona nje ukuthi awuthwetshuliwe ubungenayo uJesu. Yes. Awumazi uJesu awumazanga uJesu. Yebo. So kuba lula ukuthi uthwebuleke ngoba awunalo ithemba wena. Thina esinethemba lethu kuJesu futhi asizamazameki asizamazamiseki. Nozama ukuthi uthwebula mina nje uyadlala angiyindawo. Ayikho into ezoyenzeka. Futhi nje asesabi. Asesabi. So ngoba umhlaba usumubi kangaka ugcwele ubulwane singenayo into yokuthi lo ngumuntu akufanelanga efe sithi into yokuphila kodwa ibikwazi bese kwazi ukuthi bulala abanye abantu. Abukho ubuntu lapho. Phendukani. Lahle konke okubi. Ukhona uJesu. Yebo. Akasoli umuntu. Nawo wonileyo wonile. Kodwa uphili ngaphansi komthetho uphila ngaphansi komusa. Kwenyanye okubi uze kuJesu. Uma usumacceptile uyakuhlanza ziyathethelela izono zawo ukuthi ubusenzani before akusabalwa uba isidalwa esisha kuNkulunkulu. Usuqala impilo yakho lapho usenza ukulunga. Abanye abantu banamahloni bayesaba ukuthi bevuma ukuthi zikhona izinto abaziphetheyo ezirong ezibulala abanye abantu. Bayesaba ukusho ukuthi bevuma ukuthi bathwebulile abanye abantu. Besaba ukufa. Ngoba nje sikhuluma ngabantu abathomentwayo right now njengoka Luka 9 ukuthi kunempetho engafiyo nomlilo ongacimiyo. Sikhuluma ngabantu abasemlindweni manje sikhuluma ngokhokho abangakafiki ngisho kuNew Jerusalem. Baneminyaka emingaki bashona. Makukhona babengasindiswanga lapho baphila impilo ebuhlungu sebephila impilo ebuhlungu iminyaka emingaki. Wena mawusifa usaba ukuthi uvume kuNkulunkulu ulahle konke okubi uzophila iminyaka emingaki phezulu ngaphansi kwetorment ulunywa impetho engafiyo ongeke uyithengele idumo njengemiyane. Iyophila iminyaka emingaki usisha ngomlilo ongacimiyo ungapheli. uJesu ungummeli noma ngabe uwone njani. Ungummeli uyahlanza izono zakho uma umvuma umamukela uyeka ukona. Uyosizakala futhi konke nje ukona lokho kwenzayo kuzophela uzokuyeka ngaye uKristu. Nathi samukelwe ngomusa. Sizuzwe ngomusa samamukela uJesu ngoba esithandile. Nawe futhi uyakuthanda. Yikho silethe indaba zakhe kuwe ukuthi mamukele ushiye ukona. Lokho bungakwazi ukuthi uyakwenza ukurongo naye iyakwazi ukuthi wena ukwazi. Kodwa manje ngoba usukwazi usuyobhujiswa ulahlwe ngokuthi uzwile
Yebo. kodwa uphendukanga. Utsheliwe ukuthi kurongo kodwa uphendukanga. Sishiyela umoya ongcwele ukuthi usifundise konke. Yes. Konke besingakuqondi thina namhlanje sesikuqonda ngenxa yakho umoya ongcwele. Mase sikuqonda ukuthi yabelani ngesihle. Hambani batshela abantu bami ukuthi bephume koneni benze izinto eziright. Yes. Kodwa wena mawuphikelela usaba amehlo abantu, saba thina sinandaba. Sesazi ukuthi uthunjiwe nguSathane. Yebo. Nasekho umuntu engambiza ngithi ngumthakathi noma sengingambona ukuthi ngumthakathi ngoba sengazi ukuthi uthunjiwe uSathane. Umoya omsebenzisayo uthunjwe yibumnyama. Engikukhulekelayo ukuthi ebone ukukhanya, alahle konke engasabi futhi ukulahla. Umelahla kuyabuyela kumnikazi uSathane. Yebo. Konke lokho kudalwa uSathane ukuthi kugcwale kumuntu wonke. Masonke sikulahla kuba izono ezimsindayo uSathane kuba imthwalo kuye ngoba sekususile kuye kusherela thina. Yes. Kodwa masikususa thina sikuphika sikubuyisela kuSathane kuba umthwalo phezulu kaSathane. Yebo. Yamkelani uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi osindisayo. Amen. Amen. Saqhubeka. Uthi khepha namhlanje abantu abathandana. Indaba iqala kumithi le eliqinisa ngayo abantu nezingane enithatha kuzinyanga ehlanganiswe nezilwane. Izilwane ziyadlana zodwa. Esinye sidalelwe ukudla esinye. Kakhulu lezi ezidle ezinye yizo ezifakwa kubantu ziphile egazini labantu. Akusimi yizwe lalikhuluma. Yes. Uthi kakhulu lezi eziyingozi ezinobulwane ezibonakala ubulwane kakhulu. Yizo ezithathwayo kakhulu kuthiwa ziqinisa abantu. Eziba yingozi kubantu. Lezo zilwane yizo sizifaka ebantwaneni bethu. Then azi-operate same time kubantwana. Kodwa kunzalo yabo. Yikho la iziba namandla khona. Ngendlela izwe laliveza ngakhona. Lathi azi-operate kakhulu kumuntu okufakileyo. But kunzalo yakhe kuya-operate kakhulu. Thola into yakhona isisebenza ngamandla. Kakhulu lezi ezidle ezinye yizo ezifakwa kubantu ziphile egazini labantu izilwane. Ziphila ubunyamazana ziyazalana kuphela zishiya azondlani. uNkulunkulu ngoyondlayo. Impilo yenyamazana leyo. Yokuthi zizalane nje kuphela zingawondlani. Mawungumuntu uzala ungondli iyazi ukuthi kunobulwane obuphila kuwe ngoba phela abantu kufanele bewondlwe ngabanye abantu. Uzondlela abantwana bakho obalethile emhlabeni. Masifunda ku Genesis 1 kuthiwa indoda izodla ngokwezithukuthuku zayo iwondle ngokwezithukuthuku zayo. But izilwane ma sezidaliwe kuthiwa zizodla utshani emhlabeni ziphile ngabo. Yebo. Ziwondliwa yikuna kwezulu zidle utshani noba yibuphi emhlabeni. Thina sengabantu ukudla kufanele uqale kuphekwe kuqala ukuze sikudle sisuthe. Lokho esikukhayo okungamafruit okuutshani nani akusisuthisi. Ukuthi size sisuthe kufanele kube nomsebenzi esiwenzayo omncane ukuze sidle sisuthe. Inyamazana zinamsebenzi omncane eziwenzayo. Zibamba ukudla ziyadla khonapho. But thina siyalungiselela ukuthi sidle. So uma ungumuntu ungondli yazi ukuthi ulobunyamazana obuphilayo phakathi kwakho hamba uyorepenta. Kusho ukuthi uNkulunkulu bengazi ukuthi ukhona ubulwane obuphila phakathi kwami ngoba impilo yokuthi abantwana bezalo bengondliwa. Ngeyobunyamazana ngezinyamazana yizo ezingaphiwa nkondla. Azange ziqalekiswa ngalutho. Thina saqalekiswa kufanele siphile ngaphansi kwesiqalekiso sokuthi kufanele sisebenze. Siwondle. Sidle izithukuthuku zethu. Asidli singayenzanga izithukuthuku asisuthi thina singabantu. Oh yes. Kunjalo. Oh yes. Then mayiqhubeka lokho kuphila kubantu right now ukuthi nje siyazalana sishiye asondlane. uNkulunkulu sithi nguyondlayo obazozibona. Uzondla kanjani umntwana akwazi ukuzondla ondliwa ngumzali. But masikwenza lokho fanele sazi ukuthi kuphila ubulwane kithi kuphila ubuntu
ubuntu abukho kithi. uNkulunkulu kamdalelanga lokho umuntu. Yebo. Yabona nje ukuthi into yokuqala obunyamazana ephila kuwo. Uthola abantu abanawo unembeza. Lento ewubuntu eyayikubantu ayisekho kubantu. Lento yokubona intombi ufisa ukuyishada nizala abantwana niyakhe umndeni ayisavamanga. Osekukhona ukuyihalela uzenelise ngayo. Kungenzeka ikhulelwa izozibona. Uthando alusekho, kusuke ubuntu emuntwini, kuhlela ubulwane emuntwini. uNkulunkulu udala umuntu ukuthi ayakhe ubuhlobo kumuntu, kodwa manje kubusa ubulwane kumuntu. Umuntu kwathiwa abuse phezulu kwezinyamazana. Kepha izinyamazana yizo esezibusa kubantu, ngoba abantu bazifakile izinyamazana, bazifakile izilwane egazini labo. uGenesis 3 verse 1 to 4 iyakuchasisa lokho. Oh yes. Amen. Amen. Angazi noma ngiqhubeke noma sizoqhubeka, angisazi isikhathi. Amen. Amen. Then ngase ngiboniswa futhi umbono. Ngoba ngisho ukuthi yaba mbili lembono ngesikhathi ngibona. Okay. Ngoba umbono owodwa kodwa kuyisiphithiphithi emhlabeni. Ngase ngilethelwa into lezi sengizikhulumile ezezinyanga nokuthi zenzani kubantu, kwenzakalani nabantu ukuthi baye ezinyangeni bebe bengaguli bese yadinga lokho abacabanga ukuthi bathembele kuko, kuyithemba kubo, kube kungayisithemba kubo, kube kungaphilisi, kungabasizi ngalutho. Then masiqhubeka lapha phambili. Yes. Uthiwa kwaba